wahana budaya tradisional Jawa Timur. Ingkang dipun tunjang Mria Audio Sound System, Dita Hasim berkolaborasi production Dita Hasim Syuting yang datangnya dari Raak Bantaran Probolinggo. Dipun iringi karawitan Hadi Budoyo yang datangnya dari Tigasan Wetan, dipun pimpin Ki Lurah M Nasan, dipun promotori sebagai pengendang andalan Cairul Pribadi. Hadirin Bapak Ibu sekalian ingkang sami kita hormati, sugeng siang sugeng pinanggihan ing mriki seni tayub pelangen beksan acara pembukaan badhe kula aturaken dumateng sedaya Ibu Waranggono. Katuri menonjolaken joget tarinipun dipun iringi gending kreasi baru Jula Juli. Operator kabel merah aja tamunya lo buka aja oro rawu sugeng siap sugeng kebahagiaan ingriki seni tayu pelangan beksan dipun tunjang pria gamelan Hadi Budoyo yang datangnya dari Tigasan Wetan, dipun tangkap 4 serangkai diantaranya Bung Dahlan, Bung Mario Sutar, Bung Ali Sinadi, Bung Yem, wonten ing Desa Bantaran Dusun Raap Probolinggo. Dipun hadiri 4 serangkai Waranggono, Ning Sunarsi, Ning Sri Wulandari, adik Bunga, diantaranya Ning Hamimah.
tak lejen ya. Kok sing ujung ya, Bung. 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 Ya lo kebu. Bung. Tema abur. Pajat nyaman yu mon alake dadi pelandang mon lakona nikah cuma jungke jungan mon entar ketaro benar nikah cuma dadi hiburan mon nabine dua nikah kebai sampingan Nyaman. Ting telat belajar pikir gula bingung tak karuan Hae ya siapa aja numpak becak gula jalan dak temor tuan rumah rempak manter pada lanjang nomor lelo hati budaya muka terus jaya renenggong derek sagunging bengor matan dumateng para rawuh daya ora sandang pangan segara kewarasan monggo katuran pinaraca langga ingkang sekeco sedaya mreksani pasugatan iki holopes kontol peres kyotong rayang nyambut gawe seni budaya tayo iki pancen kagemaran kita minangka dadi hiburan kutha antara desa ora sandang pangan segara kewarasan mulai dijaga cakrul kelawan waspada mula aja sampe duwe sifat sing angkara amurka holopes kontol peres kyotong rayang nyambut gawe mula sing tak jaluk dulur penos regemne nyambut gawe minangka hasile kanggo anak lan bojone ora sandang pangan segara kewarasan sampun cekap kidungan kula mbok bile wonten lepat nedisa apun Bapak Ibu sedaya perundangan ingkang sami rawuh ingkang sami kita hormati sugeng siang sugeng
pinanggihan. Ing ngriki seni tayub langen beksan sampun lumrah lan kaprah. Minurut titiya wancinipun Siti Pagelaran saderengipun tari jaipong badhe kita wiwiti ngaturaken dumateng sederek kita sebagai pramugari Bung Suparto saking Ranu Gendang Tiris Probolinggo. Katore menonjolaken joget tarinipun dipun iringi gending Lola dumateng sederek kita semonggo menika wedal dipun layani nuwun. Menaren nampun malam dotak kira laku boleh helai menatena tiga ampun seneng ya dotak kira serago polele aduh ambo aduh ambo tere katera nabi manis garanjang kepe ante dorai kepikiran sambil takut Terus nuwun. Mambene Suwarto sadek-dedek. Padeton dah. Oke. Sampur saklajengipun mriku wedal kula haturaken ingkang kagungan hajat ugi ingkang kagungan panggonan. Tuan rumah ingkang angka setunggal Bung Dahlan. Kula trimiwis dhateng sasana. Dipun dampingi Nyonya Dahlan. Tuan rumah ingkang angka kalih Cak Mario Sutar. Dipun dampingi Nyonya Mario Sutar. Ingkang angka 3 Mas Yemah. Ugi dipun dampingi Nyonya Yemah. Tuan rumah ingkang angka sekawan ingkang terakhir Cak Alisin Nadi. Ugi dipun dampingi Nyonya Alisin Nadi. Sedaya tuan rumah sumangga kula trimios dhateng sasana pagelaran kanggonipun menghormat sedaya ibu waranggana ugi menghormat sedaya para undangan ingkang sampun rawuh ing siang menika. Monggo menikah sesuatu memperkenalkan diri juga menikah tentang adat istiadat beni memamerkan diri beni sombong
cuma memperkenalkan diri. Kimun ngaku lele kenal. Saya tak kenal bahwa saya ini hari menikah nih kesetiti raja ben ratu. Kira kata ternyata dahlan ben nyonya nah. Jadi apa lo nikah sebelum narembak sareng keluarga nah. Saya ngaku seneng diri. Kimun kata Arab tak berai tak norok tak napa. Cuma di sesuatu saat apa lo kasih nikah kudu engke ben keluarga nah. Pendikan. Jadi Leoning Iantara Tretan Dahlan Mario Sutar Tretan Yema Ali Sinadi montar kata Arab abereng reng bini berarti ini kesebini ini mana bereng lain ke bele lihat kartu rora tenon reng taropan tak mikir nggak gini kah bubuan gak dimangkin kule mangkin badan saya kebiri lemah sahwat ini leh kok melaki Gireng ternyata dahlan kan toh sareng nyonya nah nyon kesadaran nah kutu kompak aku seragam mah yuk bayu monte aku seragam mah biar kini potong ngebajar nih kok betul rekam nyonya Dahlan nyonya Mario Sutar punten gula kerja le sabuk ke hati nah nyonya ayam makan toh nyonya Alisin Nadi ini kebun tradisi tak langkong siap ketodus kiring kantong maleoning boleh urung ocak bini dua kerja estona ring taropan makin badan saya kebiri tak kelake bubuan tak okoran Pokongi digoyang dok narsi dok bunga putri Santika yuk digoyang dok
Ayo nyambut gawe Nduk sing pantang Nduk. Oh, ati seneng ora karuan, Dik. Aja takon sosok seneng kang ati saka tanah hendah go melare Taman Sari Nusantara belambangan gumelare Taman Sari Nusantara belambangan gumelare Taman Sari Nusantara. Nduk Mimi. Nggih, Oh, sayang titik warang kono ndak sing joget. Ya.
Terima kasih keempat orang gono ingkang kersa menghibur sedaya perundangan. Monggo pun berdiri, diantaranya Bung Dahlan, Kang Mario Sutar, diantaranya Bung Yama, Cak Ali Sinadi. Atas permintaan empat serangkai tuan rumah, nyuwun dipundampingi karena dimanapun terop selalu bersama. Terutama saya akan panggil Cak Sumardi Enji, Gunung Tugel, Abang Asen Gunung Tugel, Cak M Yasin Besuk, diantaranya Bung Mulyadi dari Bantaran, Cak Marto Andi. Ini yang diminta. Kasih sampur, monggo tampil di pagelaran. Di antaranya Bung Tirso Sadi, monggo tampil di pagelaran. Ini yang diminta empat serangkai tuan rumah. Monggo Kang Tirsa Sadi, ini juga calon. Mungkin hajatnya minggu legi. Monggo untuk mendampingi empat serangkai tuan rumah, Bung Sumardi, Abang Asen, Bung Mulyadi, Cak M Yasin. Monggo Cak Marto Andi. Sekaligus karena ini permintaan orang nomor satu di pemerintahan penguasa desa Wonorejo, Wonoberto, Kilura Sueb pribadi. Kasih sampur, ini yang diminta lagi. Cak Sukar Romela lebih tahu. Kilura Sueb, kasih sampur. Mari guru ya teren. Coba campur Tirso Sadi. Mari jom. Minggu manis. Ayo mi, bingicung. Mong nyambut gawe ngemi witi lalala lela ngemi witi sinden sendeneng gedenge kara waton sabar sawetara sembah kelpo. Coba Kilura Sueb kasih sampur Sukar. Geser ke laut. Ramane dewe titenana lalela lela titenana sing
sik kelawan sing ala sak lembar godhong limo waton sabar lan nerima Kelambi pote aduh cek lemasa sate cepade seneng atena pami semadu cek manesa tata rasa pana cek alosa pacelen natika aduh cek lemasa sate cepade tero kenalan ate seneng ngeretika orang kelambi pote berikan temu sananto karong pole siang dan malam dikasih epekere sananto tiga gentong na ate seneng ngeretika orang kelambi pote berikan temu sananto karong pole siang dan malam dikasih epekere sananto tiga sen kenang hati
Jeman tak karuan banyak orang main tiktokan sabenare lakon jogetan sampai lupa laki nate beringatkan sabenare mak sibuk atetet alis lipen jugetil katilan gaya nata ngalae paraben mak tak enggak anak sak gudeg pancen jemana mangken pon bida handik bini ratit elerek tetangga muang lewi kalam bina anyar aduh make ratit oleh nabang mekar pancen sanoto jemana pon gila pokok ratit tak eje beleje muang lewi manceret alesa si bine ratit selake talka omongin welas welas sisih ana tesih urip bareng mati bareng semayani buru-buru omongane karya manis gari kolopon rija kini angen sagape akhiri musno welas isun saikine kaya sirena margane riko demenan ambek wong liya gari panas rasane hati ngalolo ring wong manggung kami ucapkan selamat datang yang terhormat para undangan silakan duduk yang tenang bersama gaya tayub langan bangsa menghibur dan memberi ucapan serta menjunjung kebudayaan tayub jam
Atur suadun atas penghormatan Bung Dahlan tuan rumah yang ditempati Bung Mario Sutar, Bung Yema, diantaranya Bung Ali Sinati, didampingi Putu Terpampang dalam undangan di mana Bung Terop ini selalu bersama Kang Sumardi Ji Gunung Tugel, Abang Aset Gunung Tugel, diantaranya Bung Mulyadi, Cak Tirsosati calon Minggu Legi yang akan datang, Cak Marto Andi Putra, diantaranya Cak M Yasin, beserta kawan-kawan yang telah berkenan sudi tampil di pagelaran. Oh, Andi Putra lain, Marto lain, oke. Jaiwongan salajengipun kula aturaken sebagai pendamping pengundang Putu Terpampang dalam undangan. Terutama saya akan panggil Bapak Nur Hamid Bentaran, di antaranya Nur Hamid Putra, juga Bentaran, Nyonya Anusami. Sekaligus kami gabungkan Cak Abdul Aziz, juga Bentaran, Sulis Supat Bentaran, Bapak Sundri Bentaran, Cak Nipu Iya. Ini masih keluarga besar Bapak Suroso, juga dari Bentaran, Cak No Sutawar. Kasih sampur monggo tampil di pagelaran, diantaranya Bung Tirnam Sutris, juga dari Bantaran, sekaligus Cak Sulis Sarip yang datangnya dari Gunung Tugel, Cak Sumarsin Bapak Nurul yang datangnya dari Jabun, Andi Putra juga dari Bantaran, Cak Adnati Pakestaji. Ini ikut serta terima tamu pengundang Putu Terpampang. Sekaligus ini bintang tamu datang paling awal. Kulo aturaken datang Ayu Supoyo yang datangnya dari kawasan dingin Sumber Tengger. Suko Yogi Putra Karangrejo Kuripan, Cak Tihum Sulas Tihum yang datangnya dari Jabun, Kampung Surlap yang datangnya dari Rejing, Cak En Sahrul juga dari Rejing, Cak Rohim Tegalwatu, diantaranya Bung Makruf Pedagangan, Cak Basir Ranu Yoso. Monggo kasih sampur tampil di pagelaran. Tempat memuaskan. Coba adik Bunga Putri Santika ngitung durane aman nih ayo. Putri tangguh lagi. Bi Oke, Ayu Supoyo ini ikut serta terima tamu. Monggo tampil di pagelaran kasih sampur. Karkar yang dipanggil kasih sampur. Aduh, Karkar. Coba adik sayangku Sunarse, mari nih ngicung nih. Pakai mon beega benter ngicung. Duta kelar bula mikere lek Sunarse sayang. Aduh, tak sayang. Bila manja lek Sunarse mak bila tolareng ratin. Bila manja, bila tolak, mohon angkana, ondung kalorong sayang. Sekalian Cak Jusen Mahrusi, Gunung Tugel. Cak Satuhan Sampura mare lah.
Sulastihum, mari beri campur. Oh ya. Eka saja bentra tanggalan balamba mola Du semangken galwanti kalek mimi Taka polong ring ratin Adik saya kalah. Ah, Bila manja bila tolak. Mari lah lek Oh mare lah, burung letaknya juga jadi. Sorot tedung bula pon tedung kak senento kajemper malaikat topak bula ngejung nekok pon ngejung mak le jemper Athena oreng kampak Ala kara cocok lek mimi Ojak nati kareng datin amena arasa penang bulele medek seremak kamature kak dahlan Sekalian Sati Putra keropak kasih campur kar ngatina rasa eman nyare pole tak kira padeka Mario Sutara tak kira pade balikaran karang asem kali sinati ngeduma karang asem Ayo jom Sati Putra Tanjung Perak Kak Yemah mak palabuhan Tanjung Perak palabuhan pekara pula kali sinati setak narentem Coba takok tiga adik tak Bunga neserong minta tolong gue. penjoget diatur deh Adik Bunga takok tiga tak neserong Bunga gue. Putri Santika Sawali Samuli Ayo konco Iya. Kanca yo kanca kanca ayo kanca ayo mangan konco akan kanjan Apana sampanan lek Sri aduh jangan enggak ya kak ngerambeng talena pancing apa kalan orang raab aduh jangan pernah peraben karena tokang soteng anetea bule tak netea nete pere not penota alakia bule tak alakia mantale siasongota Duma ojen ojena baik aduh pas bila lek Sri aduh seteranga terus berapa kak Duma padeng sirat titik mak padeng baik duh pas bila kau siapa olongan bila mancedu bila tolak kalau
tata rega maerong lorong eka saja lame mola samangkin pon teka polo senajan dikapon rada ngabes tiga ratim juga ki ngode tak andi anak benih alangan bulan sokor pada
norok nyare belanja. Bila bulakan seela marah nyeritina katu pagina sokor papekus tiga niata bula benetika bisa disempurna. Bulan Rasul alek saya paling nyaman. Hari Minggu paling alek saya paling mapan. Kawadina nyare sengarang bule benti kapas tojuk pajengan. Matur suwun atas penghormatan Bapak Nur Hamid Putra, Nyonya Nusami, Bung Abdul Aziz, Cak Sulis Supat, diantaranya Bapak Sundri, Cak Nibuya, sekalian Bung Suroso, Cak No Sutawar, diantaranya Tirnam Sutris, Cak Jusin Mahrusi, Bung Sulis Sarip, Cak Sumarsen, Bapak Nurul, diantaranya Ayu Sukoyo, Kampung Sukoyo Kiputra, Cak Sulastihum, Kampung Surlap yang datangnya dari Rejing, Cak Insyahrul, Bung Rohim, Cak Makruf, Cak Basir, Ranoyoso dan kawan-kawan. Cecak Tuhan Cak syairi, cak matur wageti, cak saman ojek, cak sahing, cak surip, cak sainom, cak talib. Monggo mriki, monggo Cak Lukman Ngawi, Lukman Putra Cak Ali Tiami, monggo dan kawan-kawan. Tansah semoyo Pancen aku durung rujuk iya jaluk ya ora njaluk apa-apa. yo prasaja Kowe kudu nyembadani lo Mas, Mas. apa wae Sandang pangan lan papan Mas. iku wis mesti Tapi aku aja dimaru lo Mas. wadon kowe bekti Aku bakti merencandang ya gantang rayang. maunya besok kapan neng Ya kapan-kapan baik Mas. jok sampai ingkar janji Saya tidak ingkar janji. iya minta bayae Saya cuma minta mobil Cherry. sedang saja Kamu harus nepati janji Mas, Mas. apa saja Rumah bertingkat 3 Mas. itu belum tentu Bedit, aku nggak mau
di madu lemes. Asal kamu setia. Aku janji kan setia sampai mati. Maunya besok kapan neng? Yang sekarang baik mas. Jok sampai ingkar janji. Saya tidak ingkar janji. Ya minta bayar Saya minta mobil Tap City. sedang saja. Kamu harus dapati janji Mas Parto. Apa saja Semua serba mewah mas. itu sudah mesti. Syaratnya gak usah di madu loh mas. Asal kamu setia. Aku janji kan setia sampai mati. Kalau mau besok kapan? Ya saiki wae mas. Jok sampai ingkar janji. Pancen aku durung rujuk. Ya jalopo ya Apa-apa gelem mas. Kaya prasaja. Kowe kudu nyembadani. Apa wae Sandang pangan lan papan mas. iku wis mesti. Tapi aku ojo timarut tenan ya mas. Waton kowe bekti. Aku bakti precandang ya gotong royong. Matur Jumadun, kula aturaken watang Cak Tuhan Sentul, Cak Mansur Wahedi Ambulu, Cak Saman Ojek Drandang, Cak Sahi Pondok Ulu, Cak Surip Pondok Ulu, ini calon Rebu Baik di bulan Rasul, Cak Sain Wahyu Palang Besi, Cak Tali Penawungan beserta Cak Lukman Ngawi Lukman Putra Lumbang. Ini pindah tempat di Purut Jumat pagi di bulan Rasul beserta Cak Kusminto Condrong dan kawan-kawan yang telah sudah tampil di panggung pagelaran. Jaipongan salajengipun jago tunggal tiba giliran. Sing duwe kawanan Desa Drandang Ranoyoso. Bapak Kampung Sayyid Pribadi monggo tampil di pagelaran. Syakira Mania. Bapak Kampung Sayyid saking Drandang Ranoyoso dalamipun nyangking ember Pak Kampung kiwa lungguh jejer kangge tangga kangen Pak Kampung Sayyid. Poran latihan lama malangsar kacung semutin. Seringi cora betuki muka mak teti aku udah bibiin selambun suak jere. Alpo lang langsung anu bos. Iya jempolan langsung diterbangi. Ayo jempolan, ini favorit Kampung Sayyid. Langsung diterbangi, Cak Rul.
bule ajelen ngelek nyare sandang pangan buktena bule lek ngebe penghasilan bule tak kira selewengan bule tak kira nyare binean tiga kabule paling jempolan Mas aku melu mas kowe yen arep lunga aku kuwatir kowe golek liya wong lanang saiki akeh sing neko-neko najan duwe bojo niko sing aku jaga aku kuwatir mas kowe selewengan bali bengi niko ke alasan wong lanang saiki ke sing neko-neko najan duwe bojo niko ngaku bujangan aku lunga ngedhik golek sandang pangan buktine aku dek gawa penghasilan aku ora selewengan aku ora golek wedokan kowe siji kanggoku paling jempolan Bule noro aja tiga monya leleng takut sampe tiga nyari lain ring lagi sanoto banyak senyaliweng najana digini tiga ngakona lanje bila aja tiga kesorangan mulai malam tiga banyak alasan udah tak percaya tiga tak selewengan najana dibini tiga ngaku bujang matur jumanun kula aturaken wateng Pak Ampung Sayyid saking Drada gelemong besok kapan neng ya dorong weruh mas tansah semoyo najan aku durung rujuk iya jaluk apa ya ora njaluk apa-apa mbok iya prasaja kowe kudu nyembatani lo mas mas apa wae sandang pangan lan papan mas iku wis mesti aku mesti maru loro lo mas wadon kowe bekti aku bakti bercandanya gotong royong maunya besok kapan neng ya dorong weruh jok sampai ingkar janji saya tidak ingkar janji iya minta bayar saya cuma mobil tap citi sedang saja kamu
Pati janji lo mas, 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 mas. Apa saja Semua serba mewah mas, itu sudah mesti, tapi aku gak mau dimadu lo mas. asal kamu setia. Aku janji kan setia sampai mati. Tulis layang kangen iki dinggo kowe, saya ngampet gede rasa patresnanku. Senajan aku manggon
Semar mesem, semar mesem. Saku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan. Jaran goyang, jaran goyang. Goyang jalan. Oke matur nuwun Nyonya Sentet Andri tempuran beserta Nyonya Uun Syarofi juga tempuran Cak Jazuli Pak Bung Jenal Cak Samhadi Cak Amir Hot Cak Suti Samad Cak Sugiyato Putra Cak Rais beserta Pak Giono Pak Purnami Cari Yayan Putra Pak Kampung Suki Jumala beserta Ibu Kampung yang telah sudah tampil di panggung pagelaran. Sebelum manggil Cak Ciham Cak Asmin dulu. Sampur cepongan celajengipun. Kula aturaken wateng Cak Asmin Dranda. Ceceng Asmin monggo mriki sambiyan jejogetan kendang kempul iramane arep tak sucul ya oleh nang mamai monggo monggo mriki konco ayo konco konco ayo konco ayo ayo konco ayo bangun teso Kaca, ayo kaca, kaca, ayo kaca, kaca, ayo kaca, ayo mubeng desa. Pon sampanan maje nganenga ngarambeng talena panceng abe kalangan jena pernah para benar karena lanceng Jalarina duka geger nyangsang senyangsang ka rancak nanangka sebenarnya Bapak Asmin kabosan ka porana tiga dunape tera gunung gerwa demartarung king adunape kalak bingung langon bingung noro tokang syuting amena ahule rasa penang medek sere geles cantik atina bapasmi rasa eman dan mampek tiga serase hati sampir sarung mak kabebenang nyala minyak dumpa pelar tika kerong karo benang lamun engang rasa tak kelar Sarabajanaika katonot somenepje lenarata sama jenang jika temun
nyangkreng ondung maeyan dei eku ima pernah lanceng tedung mae jegei karena kau kekernyang sa senyang sangra jananaka saben hari tiga kaposang apa nana tiga soro nalar bule cerenang montak nalar soro talen soro kelar mon atenang montak kelar soro mole karapina mak pote tolak parise gone italiana marjantina tiga jema elang parekene emole Atur semadun kula aturaken wateng Cak Asmin saking Drandang. Sampur cepongan salajengipun kula aturaken wateng Masjid Tunggal Cak Siham Sumber Petung sing duwe pasar buah Arbukat Jakarta. Sampur siap di atas panggung. Cecak Siham dalemipun saking sumber petung keripik tempe dicigar duwe eda sampit ayo sing sabar Cak Siham monggo mriki ya, laju udun. Tadi budaya campur sari
Atur jumanipun kula aturaken wateng Cak Siham sing duwe pasar buah Arbukat Sumber Petung.
Matur Jumanun lo aturaken wateng Cak Punali Jura Petung Cak Suwarjai Cak Punyepoko Pak Indra Kartono Pak Rizky Pak Kampung Carpan beserta Pak Idi Windartong Cak Sentut Andri Cak Uun Sarofi yang telah sudah ditampil di panggung pagelaran. Dilanjut Larabong man terak bulan lumak ngatar bintang medek sere pak kampung lain mak ningsa candi aduh eman sengak pula cak dahlan mak kadung entar serak pula mak kadung entar jak Mario aduh tak nampek serasa andi lek Sri aduh eman Kamu nak kening minyak man minyak dumpaka belarga man minyak lah dumpaka belar aduh sayang rasa tak gelar aduh eman terak bulan mak ngatar bintang kampung lain mon kerua bintang sapuna bintang sapuna aduh eman sengak bulak kilu rasari rosi kadung entar manter-manter deti juduna malar manter deti juduna aduh eman somor dele masang ranjak setembar bulan mati tembar bulan mati aduh sayang sakar kala naraja sakar kala menaraja napa baik bahagia aduh sayang dumonolar mati aling kerja dalan dumonolar mati aling ker molong jai maesa benar aduh eman duta gelar cak ya marasana niser padang bayi mak karo benajak Mario Sutar padang bayi mak karo benar matur suwun atas penghormatan Cak Samad LSM yang datangnya dari Tegal Siwalan pindah tempat di Tigasan Wetan calon bulan besar Selasa Kelebun Badai Jombon Kilura M Nasan menikah di antaranya Bapak Mulyadi
Bapak Muhammad yang datangnya dari Melamar, Bapak Randy, Bapak Bambang, Abdul Rahman, diantaranya Bapak Narup yang datangnya dari Gunung Tunggal, Bung Selamet Sumberwetan, nikah calon kurang 5 hari jadi. Amanda Musik berkolaborasi Tayub, Ejo Modretan Selamet Sumberwetan, Bapak Anto beserta kawan yang telah berkenan sudi tampil di pagelaran. Munyer 8 kali. Haedi Budaya bersama Dita Production. Tarik mas. Coba seni monggo Jong. Coba seni mo Bimiskun Jong. Dan anak mari panggil guru. Kacong seni mo Bimiskun. Dan anak. Lu Jong rul ada tiaya. Ada kacong. Coba sampurang. Harus sabar Jong. Beri dinana. Sip. Oke wis, sip. Tak kerowan kenyang senajan tak ngagan cuma tiga teti pikiran aduh gula pak inggi sari rosi taro tekaan hodi apo long betiga Dona hai du bulenga tarono roa
juduna tapi cek sampai lupa bule betiga pon pada tresna dutak kelara bule rasanane serang jagat tedung pae ngabe kalarena mak kekeranyang sang senyang sang rancak nanangka sabenare bulama paposang lantarena mekeran tiga aduh olar aleker maleko dalam lo bengang mon ocakna tak kelar necer saking tako macena bengang tara bulatnya nampak honda ngeset tatar mak lapo mereng tara bulat tara atika kadang neser atika adena ore atur jumadun jak salihang Bapak Kades Sari Rosi Tunjung Bina Tempat Kertowono Juat Pon di bulan Rasul dan kawan-kawan yang telah jadi tampil di panggung pagelaran. Terima kasih. Istirahat di tempat masing-masing.